Pemirsa pandemi COVID-19 jantan mawasana kaon majang panglimak UMKM ring Bali. Sejroning ngantek usaha nyaga perekonomian Bali silih tunggil pangupaya sane kemargiang inggih punika ngicenin stimulus majang UMKM. Kewentanan UMKM jantan dahat nyokong penglimbak perekonomian Bali, sani ngawinang yening UMKM keni pawasana COVID-19, jantan mawasana majeng samian widang, indik prediksi pengurati perbankan, ide bagus kadi perdana, ring penguntat warsa kali tali plekutus, akhirnya ni penglaksana UMKM ring Bali ngantos 306 likur tali, sani kawadah ring sia kabupaten kota, wilangan ini nincap lulas pedang dah sekali, utawi petang persen, yening sayang antuk data Desember warsa kali tali pitulas antuk 300 roras 106 dasa pitu UMKM. Nampenin indik punika, ring warsa kali tali 19 nincap 4%, utawi 3 dasa 105 pengelaksana UMKM ring Bali. Penincapan UMKM inucap ke kantanang sangkaning kewentanan kewirausahaan sane sampun pini becek. Kadi perdana nelatarang nganinin indik stimulus sani kecen oleh pemerintah Provinsi Bali majeng para UMKM ring Bali keterkayang sida nincapang pikayunan krama UKM untuk ngelimbakang baga ekonomi Bali ring tengahan pandemi. Wantuan stimulus majeng UMKM puniki taler nyangkupin kebijakan pemerintah sadurungyane silih tunggilnya sani merupa BLT manutane BLT pacang nincapang daya beli konsumen turnang yang mana UKM melarapan ngicenen stimulus. Dadosnya nih, kebijakan inucap saling ngejangkepin untuk ngelimbakang ekonomi Bali. Kaptiang, kebijakan inucap sida numbuang jiwa kewirausahaan pemekas untuk baga pertanian. Sangkaning baga pertanian nenten dahat ngedautin mana krama eri tepangan sekadi mangkin. Manik bisnis Bali nguningaya.